Bo girlfriend nani bo boyfriend bengicela sikhulume kalokhu. Zithanda zami, yazi kunendoda efikile yathi ipipi lakhe selinokudakwa makumele adle uma wengane zakhe, but le pipi lakhe liyama makumele yodla ngaphandle. Wathi akasamfili uma wengane, wathi mayecabanga noma wengane ngathi naye akasamfili, abasafilani. Lalelani-ke mani nengane vele kuhambe mase nihlala nobabili askisi kube nalokho ongafilani. Especially angithi umuntu wesilisa uye oza kuthina aku-approach umuntu wesilisa futhi okumele ukuthi abe nemizwa akufune more than thina sibafuna. Phela ngithi bona abasilidayo. Lalelani-ke abantu besifazane, awukuyeka ukuthi kuyi-relationship silungise lena. Kuyi-relationship wena uma usesikhathini indoda yakhe iyabona ukuthi usesikhathini, ulaxaza amaphenti abonakalayo ukuthi usesikhathini, amaphenti liner kuze kunuke endlini, kunuke iphedi lakho ngoba utshinge khona la endlini. Yizo zezinye izinto ezenza ukuthi indoda igcine ingasachazeki uwena, igcine kwayilona lingabe lisavuka. Ngathi mina mawumuntu wesifazane uhlala uxabana nendoda uyikhonkothe uyithethise ngisho seningena embedeni lona livele lithi alifuna ukuma because kusaringa engqondweni ukuthi indoda uyibiza ngesilima, uyibiza ngesiphukuphuku. Kuvuka yabona uthanda endodeni i-respect, indoda yakho i-respect, but also kuba nzima ukuthi urespecte umuntu owazi kahle ukuthi yena akakurespect. Uyabona into leyo? So kulula ukuthi indoda mangabe nawe ikunika lelo zinga lokuthi umuntu wesifazane ukuthi nawe, but-ke sometimes thina besifazane ubuye nenkinga zakho ovele uyikhiphele endodeni. Yebo, nakho-ke ngifuna ukuntshela kona, bengisakutshela ngephedi. Iphepha lephedi akumele libonwe indoda, iphepha lethemponi akumele libonwe indoda. Indoda noma ungayitshela ukuthi isesikhathini but akufanele kube ne-evidence. Akusiyo u-best friend wakho lowo physically njengoba ngeke ngakutshela kwenye ividiyo. Indoda iyindoda yakho and kumele ukuthi ihlale ichazeka uwena ngaso sonke isikhathi, nizele noma zizele. Kunamanyala ongameli ukuthi indoda yakho kufana nokuthi uthi uyathweleza lapha etholethe ushiya isihlama, washa isihlama sakho. Ungathi indoda mangabe ingena ifica isihlama sakho. Thina besimame sike siwashe ngisho ama-under amadoda akaze kungehleleke nkosami, and ngiwasha ngomshini. It's been maybe 15 years ngiyiwashela ngomshini. Ukuthi uhlangane nesihlama sendoda yakho, uyacabanga kuyindoda ehlangana nesihlama sakho? Cha, noma ungathini uthini, sesikhuluma nje nge-culture ukuthi for us as abantu besimame it's more likely ukuthi ubone amanyala endoda, but indoda akufanele ukuthi ibone amanyala akho. That's why khona kuma-period ke kuthiwa mawusesikhathini awulali nendoda, futhi mawusesikhathini ngey'khathi zakudala awusave ukudla. It's just i-culture. Iqhubezeke nawe. Indoda angasi indoda, hayi baby kuma-period uyanekeza nje, uyaphixiza, ubeka amaphedi la endlini, wenze ijumbulu, ishuqulu kuze kunuke kukhiphe. Yabona lento leyo iyenza leyo nto ukuthi indoda yakho ingabe isakufuna. Ake sikhulumeni nangokulala-ke. Yabona nini nithi mina ngilala nqunu, ulale ngoMandela, ufuna ukulala uMandela kade guys samncwabe. May his soul rest in peace. So awukwazi ukulala ngomuntu osewashona, ufake iskipho somuntu washona, awukwazi ukulala ngesikipha saka MTN. We-network manje wena, we-internet manje wena. Indoda ya ifanele imi-connect nawe, inga-connect no-MTN no-Vodacom. Zonke lezi kepha lezi ninale ngazo. Mawungena embedeni at least twice a week, awukungene ntombo uke ungene ngalo akuthinte bese uyamkhumula ungabe samgqoka ngoba ufuna ukulala nqunu. Uyabona nje mangabe uyothenga esikhundleni sokuthi ulokhu uqoqa labo bra bakho ba 200 rand, awukuthi nje ube nayo lokho. Uyazi ukuthi ugqokile ngaphansi uzothi omunye ngeke ngikwazi ukugqoka ngoba kuyalenga kulungile-ke ntombo. Khona laba bakanje okay nangu uyambolo lona uthe kade uqeda ukugqoka unendoda yakho, uyagcoba ugqokele niya out, uhlala nayo. Inaleyo nto ukuthi ekubuka ugqokile uyacabanga into egqoke ngaphansi and iyamhalisa. Manje lento yakho usumenza impintshi yakho, sewufaka iphenti elibomvu, ufaka ubra omnyama, ugqoke nje phambi kwakho uyadladlalisa nje uyahamba. Mangabe sesibona-ke thina bakwethu lana sesizenzela amavidiyo sesifaka, useyahala, useyafisa ukuthi hawu ngangingcothi nomuntu wami lo uhlangene lo ubhodisi lo uhambisana nephedi. Mina nje ngifaka ijisili ngaphansi ngiyifake lo ngaphezulu ngithi tha mangukuthi kunomuntu wami wesilisa nangu uyangibuka ngoba ngifuna ukuthi masihamba lokho engicabanga. It doesn't matter ukuthi nino 5 years kwi-relationship nawe nje usengashintsha. It's not late, it's never too late ntombo. It's mangabe uthenga uyijwayeza ukuthi ngisho kuthiwa uyisidudla bakhona osize o-extra large ngoba nina nithanda kabi ukuthi mangabe sithi asicobeleleni ngolwazi silungisa ama-relationship nifuna ukuba negative, bakhona o-extra large. Uhambe uyocinga, maybe awakacingi kwezinye iy'tolo, ucinga kwezinye iy'tolo. Uyabona nje lapha mina guys nginenqwaba
yabona nqwaba khona neprint lakho nelibomvu nqwaba mangilala kuthiwa ngilele ngamane ngilale kuthiwe inyanga yonke ngihlale ngifaka lo ngivuke ngimgeze ebusuku mase sithintana obviously ngizomkhipha vele bese ngasamgqoki bese ngilalela nqunu ngoba phela ngeke ngize ngilale ngifaka ubra wazi nje ukuthi une night yakho enhle noma nje abe u3 kuleyo relationship yakho uyafaka mase usengena embedeni senizofika lo buthongo uyakhumula ngoba uyaxineka kodwa hayi ukuthi wena njalo nje uhlala uyiselesele njalo nje wena uhlala ungena embedeni uyiselesele hayi mina ngiyathanda nje kulala nqunu hayi vele ngazalwa nginqunu fanele ngilale nginqunu uzolala nqunu still kodwa usaphithizela nje la mawuvuka futhi ekseni ntombo ngisho ukuthi ujwayele ukuhamba nqunu awukufihle kancane umzimba indoda ke ikupictureishe usunqunu hayi zonke izinsuku uhlala unqunu ngoba nakho uthi ayi usengijwayele usibo mina ungazi ngaye yonke indlela ileyo nto ke wrong usibo akumele akwazi ngayo yonke indlela usibo akumele azi ngisho nanomsuzo wakho ukuthi unuka kanjani akusiyena ubest friend wakho physically indoda yakho kunezinto sithandwa zami as umuntu and umuntu wesifazane okumele kube ezakho ungasuza kanye ngenyanga ngonyaka but ngeke uzusuze phela wena njalo nje mawukuthi ufanele ukuthi kodwa leyo ndoda usafuna ibe ne-appetite kuwena hayi lezi singadlali ngazo uyabo inqwaba mina guys inqwaba mangithenga nje ukuthi ibhodisi ntombo mangithenga manqoba alapho mangithenga nje uyabona nto leyo sekubranch obra bami simple mangithenga ubra kanje phambisana nephenti lakhona ngingamane kuthiwa lo bra mangibuya ngiyakhumula ngiyawasha ngiphinde futhi ngakusasa ngugqoke kunokuthi ngizofaka ubra oyelo ngezathi ngifake iphenti eliomunye umbala eliblue ufanele kuba ublue to blue uyabona nje ubra wami mangabe ngiwehlisa noma uvela uyachaza uyabona nto le unechaziment hayi lento ukuthi hayi wahlala ufaka ubra owodwa nosibo useyakwazi nje ukuthi nalo bra owodwa hayi thanda zami kahleni asingabi nje angiyifundi lento yokuthi amadoda ngilokhu ngwezwa ekhala ngokuthi hayi phela naba laba imani niphuze ngomina niyomisana guys niyomisana enye into ke thana zami excuse me mangabe sesifika lapha ku WhatsApp angizoku-advertise kule video ngoba bengifuna nje ukuntshela lokho engifuna ukuntshela kona mawufika ke ku WhatsApp laba ba WhatsApp wami aba-order product fika usungena usuthi ngicela ikhongo dust nempesu noma ngicela ukuthi nokuthi ngisendaweni ukuthi kuba lula ungafiki ngohayi uhayi angiwuphenduli manqoba uhayi angiwuphenduli ungakhohlwa ukulike ivideo ungifollowe ngoba uzophinde ungichazise kuphi nendawo uzophinde ungibone kuphi mawu ku Facebook uma stories wami uhlale unenumber zama distributors zilist mawu ka TikTok inamba yami ikuyibhayo for uku-order ungangifoneli mawungifona guys ngiyakuthuka ngifuna nje niyazi leyo ingene endlebeni zakho mawungifonelile nje ngikuphendula ngikuthuka noma ngikublock nje ungabusathenga ngoba baningi abantu abalapha so also uthi uyangifonela ngibhizi ngikwi-live i-live yami sekumele i-end noma iyaphazamisa ngale sikhathi ufona sometimes ngiyarecorda njengoba ngirecorda once nje njengoba ngirecorda kwakhona umuntu ofonayo le video ngeke isaba nesound sekumele ngiphinde futhi ngiqale phansi ngimeme so nje mawungifonela nje ngiyakubhlokha mawungifonela ngiyakuthuka ngidinwa ngife ungangifoneli ngisho ngathi ukuthi odili odalaka watho usend message baningi abantu lapha ngizofika kuwena futhi ngiphinde ngikuphendule uyabona into leyo noma ngikusize nge-order lakho mawukuthi bengatholakali ningakhohlwa niye kuma distributors mawusempumalanga Nespresso anginayo umuntu seNespresso but nginayo umuntu eseMiddelburg shona kulo seMiddelburg uthi ngicela abantu ungiphosele ngophepha ka 60 rand ngoba nese province ineyodwa kuyashesha eJohannesburg uyabona ukuthi wena mhlawumbe use yiphi nje into engayiba usethembisa ethembisa nginayo umuntu but nginayo umuntu ose-Park Station nginayo umuntu ose-Vereeniging nginayo umuntu ose-Midrand musha uMidrand nginayo u-South nginayo like baningi nje baningi oDuopsloot bakhona Park Station Springs iDuduza ubaningi ambalanga eBenoni ikhona Jimiston ikhona you understand ngena noma ubani u-ode kuye ucela ukuthi bakusendele ngophepha ka 60 rand very fast very easy ungalokhu uthi diesel eThekwini also eThekwini sikuwe street Manchis Passage inamba yaseThekwini okay angithenge ngize advertise uzothatha ngmy stories kazi nje kubhizi wena mawusathi hi my sister yamanxumalo ya unjani sisi ngivele ngifike lapha ku WhatsApp ngithi delete ngiyakuyintsizwa zami ngiyakuyintokazi zami ezizothenga eseyibhalile mawuzo order futhi ekupheleni kwenyanga ngicela ubuye ekupheleni kwenyanga
musa ukuthi njoba manje nje ngibhizi nabantu abafuna ukuthenga manje, hayi mina ngizo-order mhla ka-15, pho uyaphi ku-WhatsApp ngoba mhla ka-15 awaka